Ka Don Bosco Inter-School Basketball Tournament arjar arpusaw kalapoi siya kajingi kun semi-final kabalalong hakalay puwi terik nailar Hamini Stadium halay mkra. Kini ka tournament kalazdang haka arpo arterik nailar bat kan kut haka nyaw terik nailur. Kidon hadu san pusaw team ni giskul beper jong kasor shilong kilbawan ban shimenta haki kerdan under 14, under 16 but above 16. Ki team ki balarung siya ka semi-final kilong. Under 14 boys St. Anthony's but ke Achilles, under 16 boys St. Anthony's but Savio Generate, above 16 boys St. Anthony's but Shillong College. Haka under 14 girls ke St. Mary's, under 16 girls ke St. Mary's but Pine Mount, but haka above 16 ke Sacred Heart. Palat nrius pa san pongut ki kena elekai basketball kentay but chinrang kile shimenta haka ni ke tournament. nhiều thật quay đây là con ai thật
Thank you.